Me pass me treo. Masa, oh bro, we so utimi. Oba ne Na oba no ho kra na me kwaji pipes no. wow. Enkrata no oba bi na ti sa fi mu. Sa oba no me sure say oni ni ewo bibie. Hey, mama. Why shepe o? Hey, oba we, o ha mi o. Esi amesra wo de way we see aye, you know me kwa kushia guy we aba. Okay. And then o catch him so free Ghana, but so be share go train stop on. Man, I man eja free Ghana so family me. Nti mesra wo, ye na kofi. Na koye ni fufu no ma remfi o ya fa preke se kakra tum no hey wo hey susu ba man for hwe why me kwa be si a guy we akoye ma je ntam kura asemo hey Jack waba bro boko de boko na osu o bia boko hey why fresh o wife o kunu de o yiri do hwe o so woni to asem yiri de ma me de na ko ga na ni akọwe mai chale o be ni de akọwe no ya ba ku bi na wa chia we me ne ma no ni chale o ne ma ni o me da se ba wa bo adwuma o me da se we yiri ni se wo si fie be mi nsa de mesra we de me no mi ntem asem tina me ka kire o se mesra kwano tum okay ba chale ushia me yiri a me da se ende me amadwuma chale o se ma print no wo de o be ende ma na ntim kakra ene ye fast na me kura no ni bibi me kwa kwa to ade aba na me wife kwa na eba nti se de wo twam wo ye ewe mu ho se de ja wo de wo ye ewe mu de ho na wo ja agro nti me soro wo de hu na enka asem bia nkyere because akwan na wonam so kwa na ota afa why bla me nka se bi cho Jack adibu ho a me ma de ya na unza to da ye 1212 nti yesterday why nti Jack me da se I dream fine guy waking Jack me da se ma me fan se me bag okay be ma de otu ya sa bobre wo chale wo bobre dia na se won ka ho wa mobra enkinye me yere de me nyini nyina na me ka kire no ba wo ye show to da so me bia surprise na wo ye show so woni edan no oh Jack wo de ndie me ne dampamu a okay wo ya ye ko nsani be ba yeah we de me nya ne ntam na me kunu de oh baba kimi na wo kwa he chale say sia na me free Ghana eba o di sia wo kunu kura wo ba no for train station na Ghana boko de no wa he fa mininu mede niam kura mede ni japade hu niam na bre no wo se dey njapade a wo ye wo Ghana na mede abre no ejapade na wonim kunu so won kan kire mi o wonim ejapade di ejapade wo sika twananka de wo sika twananka wie wo ye ejapade nti hwe Kofi asamoa me ne ti fie a adwempa he na asem na me no ka no ukunu ye Kofi asamoa me kunu no sa ba de wonim se wasi fie be miensa wo fie miensa eti ehun krata na wo je brae ebia wo de wo akra me se ye tie wo de nyabotre adenti nyabotre me Kofi asamoa de pa ye se wa kume akra nko a fie be miensa enti wonim minimu da gaiwe ende wo se wo hwe ne ma yie pa bie wani nda ho mate se me ne tim se me ye oba kama se pa che me oba kama so oba broni baki ohima me adrepa hene Kofi asam me ne ti fie a chese de bia obo fufuo ma ne di no wow kan kire o se wasi fie mi asa da me wukura adwum se me wa o ka kire se oba be hia o ba me wa ka kire se oba be di ade wo de frɛ no me de niam na ama no me de pipes ni na ama me hu na wo ho me chese me sure so oba fie ade me de be ye no ana me ko hia na me sure so wo so wo hefa se sia na me se me de niam na ma na wo se oba be hia o just emo bunfu me nyese me ko se mi o me de no kura bi na me ase me pe wasem we are my sister oba hima won say na da bi o ti bra wona ye de sa ade we edi wanka ebe ye ode de bi me bunfu sasa bi bufu ana ye de de ko busabusamu ye ebia na o pese o surprise da bi no kura me da se what me da se nyankopɔ de wani da ho me no bedi ko mate me da se bye okay me pacho mi refi wo de ma minka se mi kire o na wonim se efie miensa no efie ba ko na me ka ho asem sisi ya oba bi na timu oba na ti na oba no ho kra na me kwaji pipes no
Enkratano. Nkratano. Oba bi na tisa film. Sa oba no me sure say. Oni ni ewo bibie. Sawa. Nti the girlfriend eti edan ba. Me sure say ni pena no no. E na o sa control anase de. Oba ni na hwe niema no so. Na obi a odi pipes na ama me de. Kofi Asamoah. Hwe. What dem say? On the papers name out. Oba no ho na me kwaji pipes. Right, jai. Me say dem na dem de be Kofi Asamoah. Me say dem de be ya Adwenepahene no. Me say me donya me. Debi mo wakuma bra from say. Right, jai, one of me. See me pa cho me nkobo me din o. Me mpem ho ase. Kofi Asamoah ti me na wadi mawu say. Na say me mati mo emu osuma ampa. He what do you me say say ampaye be dwade me de ba ni Kofi Asamoah ahwe ye kwa me pamo na free me fie me abai ma me dan na me ntina mu na wo fa osika kosi dan e ma openafo e ma openafo entina dan na sa na ye no ma me frɛ no kwa musa no ba bi owo Kofi na wo hefa me din da bi ye ne nta me pese me hia o ma nya ankokora ye na hia me why mesro asam wo ho pa okay mate me twon wo ha ya why so wadru hanom anti ye na bra na wo de ye nyina ye nye de da bi de manya anko nti wo de me twon why Ai ene me say be ma de oti wiase na obobra enye bibia so ka kire wo namfo because namfo de bebrenye akwa obesiam train stop obusebusa me say e na dan kra me ma kire me yire na me kan kire wo na sa ko keke kansam kire manfo na akwarekwa na yire to taba e na osisi dan no de yire de gusu me say ene me surprise me yire pipes no kra akwa ma me control kra hwa de say se otwitwa kire me whatsapp no sa na ewo mu a me yire de mbobra ma no me din ye bibia na wo hwe we da ko policy we da just of Ghana na eba ampa aboa hwe okay ampa okay no kre men kan hwe okay we agoguru shide no hwe me yire me ko surprise no kra because we say me yire onim ho hwe o onim hwe say my bibi krampo say ntene me surprise me yire ma me yire hu say yes okuru ma bobra yasi me be di agro ha say hwe me nkokura Adwenepahene me wie no wo de wo sori a wadi fufu social media Facebook sa ma mentena skura na me sa boy we on na me de be ye no watimi asifie miensa wanyo oba kama oba broni beki wo se watimi asifie miensa ni di nka ho asa ko Ghana akofo oba fia bi a ono kra no ho nyefe nti de be pa na wo oba we hu a watimi asifie edina tenam no ba woni na abre wo Ghana ha internet Stuttgart 4K na asem no internet Stuttgart 4K na asem no me say wo le jam make the fit sa me say jabe to fie ho no de ba me say de oba no bufu ye no de me say samire no eja to fie ho samire fie ho de nyame nko ananim ti me pa na Kofi Asamoah de sa de we edi me no wo ye nipa fo me say na de ampaye bedwade me de baye no oba wi ase me say sa de we ye na me de baye wo oni ohu bi da nipa fu nipa boni ni na de wana ye wa ye wo jina kasa sa na wotie wo ye nipa boni ni pa se watime sifie wo Ghana dai miensa na wo de ema na good wo de ema na ato waje pade so nyankopɔ betua wo me ba wana se me si dan a wo kasa sa eno wo pa na ya me tifi wo ni na tifi me no tifi me bia ka wu na ya me betua wo ka ene ye ha paka wo ne se ye wana kasa sa wo ya fon pa na wo da die be wo so na ba na wo nim kasa yo ya wache wo ni fo no pa wie no me say dia me de ba ha ya bontinti aka ko ti ba na ka asa no kire wana ka se no kwa mate so na ni o kire mate so na boni a wo ye wo suma se na wonnim se be pie dia no na nya me atua wo ka ma na pie na ba bi adantina ba bia me ko ye kra no wo musa me kwa so na ni o de bi musa kwa so me say sa ade so fo no asi
Me na me kasa sa. Me ni wa ye na ko pake wo nyama mentina. Obi a me mpo na se bi no train na mba be surprise wo. E na ade bu fo na esia. Pastor five free me so konam de menwe me ho. Na ni pa wo pa da pa de me bo. E da pa de na wo pre. Na nya wo kire. Unim se da bi unim se me kwasa panyin se me ya da no be sie wo sa. Me de me pesa me pay stories ye na kona kwase sa nyama free. Na me fie na abaya ma me dai. Na me kasa address ko to baby. Wa na kasa guy we wa downful. Guy we na ka kire me. Guy we na kire me. Me share na kwa dia no. What's what to? Ono na beka kasa se wo ya kire wo. Na unim se na unim se o ye papa surprise na me say me de kire wo ha. O ye dey be surprise. Any o kire. Say me meko sia no. Free me so na me guy we Nyankopon shira guy we. We any so ono na be say me a kire. Guy we. Mpa to ji we. Guy we ye papa o ye correct. Sa be na we ye woni ne tia. Tie me. E say me nya. Wanya me say. Na me be surprise o. When all the where they want for me yes me jini na me go sit down for din ku a na we me de ye dey jina he me de me pesa bubu din egu ano e din egu ano de beti Becky amankwa why nenye me okay di we baako we so e Becky amankwa na egusu no to boss we so e hwan din Becky amankwa okay so me de ya me pesa obi a me na me se baba me no tran nyina na me ye no krepa se me si dan but me pesa me ka acho pesa me so ana me huni but me din na egugu so okay we so e hwan din we so ye me din okay je you say we say we so e hwan din we so e hwan din we so ye me din okay so you say ayi enkra no so no omonie we drink de na nye na guy we say we Ariana de we Elias de ena we kan na na yi wade so ati ase we say so baako a me so me gwa fe na me guso a me ye ho adwuma so na je na fa bo ti so the guy we no on so afele it is say na say we so wudi juma guy we na katinya me fault guy we no we ma me mfre no fa me fon me akwa we de me ye ne no na nipa bone se me maka me me sia guy we na guy we so ada dia be hello guy we oh Jack madru fie kura awi sia me yere ene onyan kan kire me o a mebusa no Jack we de bra na move bi apie lie bi apie pa why a bra na me twen why to de yenko na yenko nkosia no okay ye ba ye sia o okay ma me nkosia adwenpahene se de o sia frem timu se samre move bi apie oh hey guy we oh bro boko there boko na wo say e bia boko menua wo bende hey guy we oh Becky that why you do ade we know na wo ka chere me se me kunu esi dan wo Ghana na se wo Ghana me na ma ye jam me wa family anka ho enya na aka chere me ka bibi chere o jina me free me so na me jina kan masa oi oh bro me so ade do jina ho ansa nese wa plan se o bet jojo mi ana mani hey tie uti o ba se ma why din na waso me so wo yere no ba wo ka so uti na why din na waso no na din be nese mi de me man check din bi ansa na me ba ade wasi asema akwa wo ba ba be gu ma wa we na wo ye David me ka se mi kire o wo ye sure se me wo ya danfo pone ena nim bi di bro it nese wo no mo be jojo mi ana ya de bre me no ena wo ba sia me na be se me akire me nyen sa David me no ni sa na mi se wa ye den ma me do so mu mi se wa ye den enti wiase sa na wiase tie bro me sabi me fa wo se madam for now na ko do my best friend wo dey Ghana me ko na ma ba bi da ye enu ka me no kre me na ma ka u bi tie ende no kre to na ko o sika san me na afre me na di people se fa na dey na na wo sia me yere na se mo matna sa plan se mo be jojo me na se ye fa sia free na kro sia me a oh bro David me nyen sa bro nese me we through sa o ta biti o so nya botre ne ka sa me o so man kan sa be yire din o so me yire din ne gu so no nti me hia me yire no na me yire da bufuo didi matem de se nyam nyansa
and I'm a dim me There can't. be so Masa obadi kasa. bro. And then me nyasa na me dim me di kan ho. It does come here na ka oguma wa you. Kan sa. Me no de kasa ma me. Me pacho ade. Me say ye na Becky. Me ka se me kire o. Masa. Becky. Oh bro, o be so utimi ko. Mama. So hu wi ase. Sa na ni party e. Sa na wi ase ni party e. On dem da ye no. E say no ano no. Odo na san so. Ah man, me se me hwe wa ma wa ngasa wo. Me se afre na me hwe oyi. Na fufu no wo ye. Afre say say when ya je. Eh wo ye bad pa. Adwenpahene otwa supire kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye aburaburu ma mansan wo fufu tom tibi. Auntie isi na from you. Hello? Auntie isi. Mo we POP no. Any TV unit no. Na few painting no so eh. Hey, any company near come Anaspo Enterprise na. And who pictures was na mama. Okay, mama share. Hey, wow. I didn't ever say. Akwe me fi look come Anaspo Enterprise. Hey, wait a minute, could do 1,000 sister. Na mister there. Ne da na wo se say Anaspo Enterprise anu ko ni POP ni fi painting ni bibia de ma no. Hey, auntie sinya me shira. We the all man Anaspo Enterprise. Why me fi ne come pa. Me ko me sister o. Bra. What drew Hanum? Okay, and show bedrew how on. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the batch and I'm them poor call pet them. Sa, I have a Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, and I'm them show me in a hair chair. Why? Hey, sister. Yeah, me come to POP in the way. Ah, sister, so to. Mr. Pop and Anaspo Enterprise, sister. Me so POP in the party. Sister, T, what the POP no share and a POP POP. And on my TV set no so. TV set no so. Now kitchen no so. Kitchen no so. Sister. Hey, no my if you want to be here. Anaspo Enterprise. Usifie na person me POP ma wa. Anaspo Enterprise we you POP amount. Almost a TV unit account. Almost to your house na. Anaspo be say your kitchen amount. Anaspo assign I do windows assign she wo dan mu glass na window no komo ya sister. What to type open. Normal estimate na. Omo 70%. Hey, so be sika nya we de omo number wa he. Omo number ne go screen so etwagu no. Omo number ne go so etwagu ni timi sra Anaspo Enterprise. Obechira omo say BeckyTv na say BeckyTv. POPs di omo ya POPs number 1. POP looking kon na ni ade de wom. Anaspo Enterprise or charge we are or no one kofa na nyoma efiri baby Abrokyire e de ba Ghana. Wow. Na almost anu afo na go PO. Ami hwe POPs we. Na sister, Mr. Wo dan na wusi no. Mr. Onye mistake fa come Anaspo Enterprise. Baby be show mo sana ko da. Kitchen, TV set, bibia. Wow, POPs, large system ni bibia. O me san atofo ka bibia ma. Na windows be efe. Sister, Anaspo Enterprise there, Mr. Omo ye King Kong. Dream ka na me ba be ka kire no. Mr. Mama ye na me de. Na ye na kona ko from the wo kwa edima review. AdwenepaheneTv, I say BeckyTv. When you discount come. Oh, Anaspo Enterprise. Omo ye King Kong. Sister, na ko be pay me say. Bra ka me ba wo. Asema ato me. Me say ma busuafo afre me enyo ya ka kire me say. Me dan na me boss 1 month ago no. Enyunugu. Awu dan na wusi ne Ghana no. Me say enyunu. And say one for company papa. Company never na go for sister. I dey want Destiny Roofing and Steel Trusses anchor. Omo ye hefa Destiny Roofing and Steel Trusses. Omo Ghana. Sister, e ban down so border number 1. And omo sign e border so 30 years warranty. 30 years. Now we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses. The common esa ko pass aboss amawo. And at omo be border anu so omo free estimate. Free estimate. And omo dan so omo boss so e ma wo say kimwa. Omo yusu nade. Sister, and almost say Sunia, and we are almost send a drum and say pick and pro. And can come for Roma and pro. No, what I brought you and I walk off a carpenter and you or say and quan check about Dasso. Wabra Destiny Roofing and Steel Trusses. Oh, sister, Mr. Who drew a class a pet. Who call a canna sepulchre. I'm a Mole Canada Johnson. A crapocracy, ya. I'm a Mole Canada Johnson. Who drew our super Destiny Roofing and Steel Trusses, sister. Or to car for a free estimated amount. Or be at Abrokyire. And now for carpenter no search sister Mr. Me can afford amount until we den ha nkra. E wo so aboka enya hwe but Destiny ebe je nkwa. Destiny ebe ma bibia to okwa wo se
Open say open estimator ohumaton. Nti dini e Adwenepahen TV na say BeckyTV. Obo say di we chiro my sister. Omato mwase asho kama. Na obi a wote abrokyire aboka asida. E na won for destiny reference steel process e more da so. Sister me kan for da ma. E ha ho kra. Yes. Number. Omo number e na go screen so no. Omo email address na go screen so e twa gu no. So atese omo board down so am 30 years warranty. 30 years be wo. 30 years be wo. Na we na nti wo ha mo sa. Sister. Mr. On board down so ma wa on e che kula. One to fire more than crumpo na oda obeda. And on down some boss wa en so to enye tata. On board down so dabi on board down so omo be so Abrokyire Justin na tidin omo be so Abrokyire on board down so wo dem ayefo enye tata to makanfo da ma on to we dem srawo wetim no ankasa akonect straight abusafo bi ani 419 bi ani sa pepe nte mekanfo ayede edama to we pa de form number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no sister abusia destiny will fish it and trust us. Omo ba magana fo. Odo, mi kokro ma ba o. Number talk we don ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na ma ye ne den. Tuna fi send there. E kwa ba tu na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ada no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa mo te ko ska extra. Man mesraw me kan for tap send amount. So you so iPhone and also betam no app store. No download the Google phone so. Android phone so no Google Play no download the Google phone so mesraw. And I will send this so mesraw o first transaction be no. Why so we hear promo code. No so about Adwenepahen. Adwenepahen e the good. Yes, ntimpacho. Uboguma wo Europe kwa da obenya €5 free. Before the some party for. Some can put tap send at amount. Oh, America to Canada dia. Hey, mama, $10. To Miss Now, man, how about for say, and quite want to be a so pay. Pacho, who piano no echo. Someone come up wanting the man. Download the sea at a fee in Pacho, not relaxing. No one's pick up on it. Be me who said, no quabonting. Mammy, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and come on. And that dear tap polar mountain was a decam for a baby mobile. Was sit who shoot no more bank card, which means register SMS coffee. Asem de, Atadwe, Yatidene, to tap a back, I'm in here for, say a Sunday can call Ghana. Now, great no so a come, you dear mamma. Miss Snow, make a farmer, also when you are. And you made all your bad power and tentum to Miss Promo code the book and him. I know €5 free. I know more Canada soon in US and so $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene.